naon deui kanyawan siapa masuk di pila nongkrongna jeung bapana kadang sorangan main Free Fire siapa mah sok rada hese siapa mah di teangan apa sok tiba-tiba klepot teh kos ieu teh naon kos undur-undur eueuh itu saya kan oh itu sih jenengan itu mah beneran cuma lihat kayak ya yang perlu kenyataannya dia aku pinjaman ke mana 100.000 dipinjam anu pernah sama utang kawan mana singangan ya balik sih aman gitu aja alhamdulillah jadi pinjam doanya buat menang sebalik aman guys langsung ya masih